Meghalaya Boxing Association kalasam dagi Tiar Ialehkai synjuk bagi klub bakin penangkam magajin penkilan met barkejing kun nang taki rang bati te Kura Boxing. La pelong kajing sam yakini ki Tiar Ialehkai ha maulai modal ki Shillong hakas ngi palai ya kabla samru shikilai teliki association bakan tup ya ke East Castle Hills Boxing Association, West Castle Hills Boxing Association, but West Jintia Hills Boxing Association nang taya South teliki klub bakan tup ya ke Nongpo Boxing Club ka Opar Shillong Rising Star bakan Green Hat Boxing Club. Yakini gitiar la sambla IT da uba Peter Lengwi uba dari presiden beruba lari karpran general secretary ke MBA. Kajing sam yakini gitiar kelong ru kum shimenta ban aiman sim bat mapan ki imbiang yakini kajing akai kabala syak pensang eno nadu ubanai lebar meta usnem nagadau kajing kangdam nega lockdown nagadau kajing sar ka club COVID-19. Kabala no yakini gitiar wala kalong kendia tu ndoi kalong kajing kerku apa kemi ikna labun mentala sistem mo dipia praktis yo ibun gitiar lajot ini tak kajing yo mentai yakini gitiar kalong kajing kerku ikna jini nanti katan ni praktis bat kanir kalong kasim baningkong namar nang labat presiden mentala artem ko nampo tenda yang sin ningkong bangiyo nang MBA makan sami gitiar ngak persang menkili lagi membarim yang pajio di kali kesin meningkau bang nak kalian ke MBI kan yo kan ITR kan tapi kalau ngajeng kerku ya kinong yalam bat nak kalian ka klub ka kitbok ketwiang ya ka MBI bat ya kinong kitkam kamtam presiden basketri bah kinong yo kamet bokot bakya kinyo man yarap sitom nam tak na jini kamtam menta ka mission game ajak mission dong COVID-19 jing sisa identify sa ngimla chuban leiban participate di national secretary affair kelor heli kalong ba ngila sim ngila dan ka executive committee meeting sa gini kisi ngila sim karai ban ini ifon si badan kendiat nginyo ban ai no ya gini active clubs da kitiar Ialehkai kum ki boxing gloves ki punching pads skipping rope anta punching gloves kumta lang kuman amin sim ya kini ki club but the associations iban pen imbiang ya gani ka jingil Ialehkai ha ki pun samla jingi kan thai wa chenrang ini di bentai ibang ini tai ikam iba penslur yaki kamdan nak mai pat ke bang ini hendai ladang iyo siyo ki fans ki ba nang ni sakmat nginang ya rak susu kum ki punching back ki gidan kam bat ki kiwe piong ba kani Pakadisa kamte tang yang ni ki nong ka association hendai borok ki association ki badan ka state pakajela ki ladan kelasem ngejik kamtam ya ki nong Ialehkai ki ba Hagi sisa, hagi senam di baladap, buat mansa, senam bila sedang bangin don gini di tournament di state, buat bangila pendap lu yang kata kami games keba, hagi sisa lah ada kemudian dia kelam gila yo ban, hasil mentai ki syaki nationals buat kumta tetap. Hendai dah kajengan tu kan ni, kajeng tu kalau orang kemakau iki, mentala nyo kau benai, hagi sisa ki kena opli dong Ialehkai kila du, ban yo kilan met, buat ru dan ru kiba hap ban perkat ya ka jingem jong la jong kumdo namata kalawe ka yo kot kumta ha ban ngin ya kran ha kita ke bro ka yo kot kala ta sisa sikat dai ya kamta ge kimi pa ban du e kena ba kin support e kena opli gi bakin Ialehkai ha kaliang nakaliang jongi nai ka force ni ale hi bang ngin persang ban ngin aimun sim ya ki bakinum pep ne ya ka jing Ialehkai boxing Shah nak kalian jongi dah kajian kerpat jongi kena nak puat ha kini nak tu bagi ada ya kalau dau kalau apply kalau dau ni semua kerpat di sarkar kalau ba hoi lada gimpat Shah ba kin penle ya kata ki competitions hendai Shah no yang ni bangin pen ai no ban pen kelan met no yaki kum ka practice badu ngin ya kat kum ka protokol ka ba sarkar kan hendai Shah no yang ni tambah kin yo ban ya ban practice no bakin yo ha ki hol nama ki jaka sabaru babun ki degi private property sudah ki bangim la bangin siu lek ban siu Ialehkai tu sabar hindai ngidon ka hol ki hol ki degi ba don kam ha nama ta jongi ngin ya kat kum ka protocol bat ka SOP jong ka sarkar bangi kerpa bakin plat no tang bakin aila so bangin yo ban pen practice ki kena ini kadang jong part na ka associations namar kalakta sibon ndai tang physically mentally kalakta yakin malang puat hi kila akar part yang ni bat kin ong lanu kata ka ba pin Shah ne pin bin pin ngin yok man pin kelan met no ilade ten halo ini nak association ka sngau ban kar part ka sarkar man palai chwa tang bangin yok man pin practice ya ka jing Ialehkai nge sapek pat hakisnem ban wan Habis dia berkata pilak pak yang tok nang segi.
Kajing thong ngimpat nama ngidang pa kita ki ya ki decisions ki baki pa maki ngi imenen ru kila pala ya table tennis but ru kumjo ya ka football bahkan dan competitions ya ki snookers bakin sedang no kita ki jingila ka jongki ikrpa na kalyang jongi ru baka sarkar kan perkhatlem ba kan palai no tangman ngin yo man pen praktis wai khna Presiden juga West Sales Boxing Association. Masku kalau surprise kena ka jikot nak kalian ka Meghalaya Boxing Association. Kalau ba ki ai ni dah ki jingai sofa hak beri Tiar boxing ki clubs lagi skipping rope kita ki punching pass natai. Berada ke first time nak kalian ka Meghalaya Boxing ka lah adu kan ne. Pak ngasuh kan ni kena mau ni urai Disember. Tadi Christmas gift ke ba nak kalian duit lah ai sofa ni kita. Panginiok promote ikna apa West Hill. Kalau kejikutku yang dulu nomor mana kepor sekepor ia dawan sarkar berkumpian ni Tiar boxing mo equipment balabai ka katkum kajuk ke pemerintah bat kini kalau kini Tiar ke ba ya hab ban ai training ni kena po West Hill. Kumba banbiang ga wes sakwe jingli kumba kanungut ki kena idon apa was kasil ki bela kai ke boxing Ngire kain total nadu ba Kentai bercandra? mensyua hadu mentah ba kena kila bunma bat kentai bercandra bat hadu mentah kalau baki balong aktif ngasuh baki don kumba sapungu dei ka sport hapo district sports officer udan emu boxing coach lene u community boxing coach ban nyerap ban ai jinghi kai ke boxing ni ki kena ki jompi apa nong stoy na West Kasil ngade mangau community coach the full coach umdan full coach don bat wala ka taru ta kajing ai bor ka district sport officer ba itu yang apa nong community coach bat ada sibut ki achievement kaleng district bat ka jizlang bat ka sport office nila pan wi sibut ki kena ban represent nam ta ka district ban ta ka state level ru da ka jing trilang bat ka Meghalaya Boxing Association atau kapor kala dawan em ke district ke jompi bandon be yo coach ba pura rengkat bat piu community coach ban beteng ban ai ki jinghi kai ki samla katali ke ban kam tam kalau ba ada don coach ba pura yo ru ka jing siu ka bat dikena kat kom ka government pay skill bu ba ma uru untang system susu bat undon hi ka district bat unyo hi ka jing kai ke ba kam tebit susu kam advance kalau bagi kena aru kini yo kaju ke level kuma kiyo ke bat ke district lare wade kram hadu national level ru akum kata technical coaching tahu coach pak kita